Haringkat kejing bentep bakatanat PWD Roads ke Sarkar jelakan pa eka detail project report DPR joka surok nongpo dan baarpo kilometer sekatanat planning haswa bakan pa pat seka Ministry of Development of North Eastern Region lingba ke North Eastern Council ubak prestun tensong usembut Menteri Rangba ubari kemi yakatanat PWD Roads ulaang baka surok na dan sebernihat kabadon laipu prah do laipu kendai kilometer an penrung lingba ke skim PMGSY. Kani kejing pentep ubak prestun tensong kalawan ru hadin shispa san kenta kejing akhi jonga kong bindas iem haka janmit jonga spotre ujeliu arja arpusau dak basat ngan bandawa nak sarkar jela ban snano ya kesurok nongpo dan Sunapur Riboy District. Status jong kanika surok kabade na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer nang ta susu nalor ka umden ya chakman kabat poi sakumba lai phopra kilometer lai punai kilometer bat kata pada kaban mi sendon ban connect bat ka bernihat nomor syate dang bun kisnong ditau kiba idon kam kiba hap bat penhai ka surok te yakani ru manethu pi lai phopra hadu lai punai kilometer ngila de penrung ya kaniru hapo ka PMGSY 3 bat ya ka DPR ka de ladep ngakarmen skem ha kanika tayo ka bamta hapo Delhi kin shong meeting ha ka ban finalize ya ka DPR parbu pan ai ka sanction de kane kan poi lakum no kum nuru num dunai ka sampoglut bat katu ka bana nokpo humden kan num duna la kamu sanpo wai hadu sanpo arklor te kejing mentoy ka bakrao kolong bakane ke area porokoi la dengela ban pendet ya kan ke project kalong kejing mentoy ka bakrao ke jikerku ya gitu ke area gitu ke snong kita ke bedon gitu ke area porokoi but what ya ka umden ya ke snong umden ter gitu ke wei ku ke snong marjan kan long kejing mentoy na mala de kwa ban le chagawati let's say kin dot kam chu ban wan pai chapo nongpo namal ka jingai da ka bekiyat bet na umden let's say ban mi sebernihat ka ban poi tam kum bang ong phim ne lai phok kilometer la poi sebernihat nang ta la poi juga ti katakan long ke jikur ku ka krau anai le ki wan pai na umden sanongpo bat nang ta na nongpo seberni ka ba lam no ke jingai ka poi biang sukum lai phok kilometer na nongpo aberni kemudian at total brokakan poi komba mduna ya ka sanpo kilometer den rele kiat no na umden direct ban mi sete sebenian ka bamutkan poi satang komba lai popra la ne lai pundai kilometer kajing mutoy ka bakrao ya ki ba jong katu ke area prokowe te na kata kadao ka bangakwa ban ong hangne ngi na ka sorka ni chimkia ya kane ke area ya kan ke project bro arteli ke way lembaga donor ke banyak ongkan nesit scheme bat ke ba ke badai ke PMGSY 3 ya ke ba ngin tang suyo ke sanction ngin sakot ya kita na baru ngin yo ban pentri ya kan ke project ke ba he bat ke ban long ke jekurku ke krau ku mang OIP ya ke riboy barok ke way bat kumju kam tam ya kitu ki snong ki thau kitu ki area ki ba marjan ki ba don cha kitu ki thai bat kan long ru ke jingkurku ba banmi Sunapur namar banmi Sunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nongrip kan mi dare siapo Sunapur tigi brio jungi kitu ki area kila ban ya ban le Sunapur la ne ki la ru ya ka ban wan banmi sebernihat ban le siapo ngodi te kabanga kerpat menta ka kenti kalong ya ikong sien iba hadu menta idang beteng ya bijak dengan ngejungi nakaliang joga sarkar nakaliang jonga komu deputy CM wa pekru ya ketudi bat ngakerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kane ka bijak dengan ngejungi lani ladi impat smutu impat syai impat uhun ya ka e ka pangakren ngalong uba pediang sengobha gajikan kaple bila banwan kendu yang hak kendu nopor halor jom kanika project bene halor jom kanika isu kaba ihap
ya kaban ya kan keledi ya kaban syatkan ya ladi dikumta nak liang jong ke surga nak liang jong ke tenat peludi nak kuat berkerpat sejisin bat yaไปอินสโคปหายกับบัน call off เนาะยากันเนกาโปรแกรมก็จะมีบัตรอีดอนกำรุบันประคัดยากกดกะเขียละจกบัตรรุมันได้ตั้งยากกดกะเขียกันนี่ก็ลงคุณกระจิเป็นชายไปบะจงนี้นะก็เรียกกสรการบะอินโซทูบะกันนี่ก็คำกลายาเชพรังกลายาเชขมันเต็นไรบินองปัดเดชูบุบะแอมนี่กว่าเนาะบันไดบันปัดไรเนาะมันตาya kata ngane tu ipi ngin namla banle ya kata lano lonuru namar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya tender hadin jo ke tender kamut ngin sa ai ke work order bat nangta ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya kakam hapo ke jingpi jong kapiludi road haka jela ka jami kata kabangan suka ban syai kapan bersuatu baik ba haka dengan puar Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya